Ka kerwo kubor belatho daw dong aktin ka BBP Dr. Baske Marbo ulong wai balai lap election Deputy Chief Minister bami na penursla tertib baita kandidat bai ramai in rembej ka BBP ka aku belai yai bai lai rap ya ka parti banang kamsuk ke jengilap election i kandidat jong ke NPP namar bai las ngotho syahi mai Imdon Bor banjab MP Te isyak lah kasyak ya Deputy Chief Minister ban padia kat pemon warla itip syai ba idai ino kontronya i bat ka parti ru